Ito pau imang pau ipakai wa Jesus Christ minin kahinggal kutsa uhi. Ulanauti November sunga ni pitop na ahita leitung pumpi inhi tuni hi Jesus Christ van lei leng pa chin hi zata na apieni ahi Christ the King. Topa Jesu hi min tuom ipewa topa ichiwa hundam pa ichiwa Savior tunin November hasunga ni pitop ni last Sunday of November ni topa Jesu hi ileng pa chivai tuni hi mun tuoma polpi tuomin hi Feast of Christ the King Christ leng ahina boy akimang ahi na le polpi tamda injong amang tuon samsia polpi pasakarin amang hicha kagenup na ahi Catholic polpia Anglican polpi te tuale Orthodox polpi te Chaldean polpi te South India lama Malthomai Jacobite tenjong tuni hi topa Yesu lelevan lengpa ahina boy amang uhi tamto kisain hi missing to Luke Gospel tu hoi tu pa panin simvai tami lai sing to isim nai bang imude chil topa Yesu Calvary Moldona aki khailiana isim ding uhi topa Yesu ki khailia lai ta in siltam pi ane piang ahi mi hon pin ain hi anui sanuhi asimmo uhi hitamale Pontius Pilate Roman governor pan love letter khat aha ahi chi pen hi Jesu ko ehai chi hi singpe khata agial hi Jesu ju mi te leng pa hi chi love letter nu khya pen aha ahi topa Jesu ileng pa in koi vai tu ni ama ete upa in koi vai azong upa ma hi ihin sunga Jesu ileng pa dinga ikoi le ileng pa in ete tangin gala sat dinga hi ete hundam mandi hundam dinga hi hun bit dinga hi tun topa Yesu ki khailiana le leng ahi na tang thu simbai lu bung som ni le bung thum na enwan lu bung som ni le bung thum atang som thum le nga panin som li le thum tan simbai tua chin mi pi te akungwa adingwa a en uhi English in spectators football match kat et bangin topa Jesu hi mi pi ten a en uhi aki khai zo hi ta hi tole Jesu dang nei liena Mary le Noa Zui John toble nume hon khat ading uhi atam zo mi pi in topa Jesu ki khai lia khu a en uhi hinan le vai hom ten ama a el hoa akunga midang te ahundo a pasien data Chris ngel ahile amazon ki hundo le hoiven achi uhi lam kai ten mi pi ten a en mai uhi lam dang jong sa tho wau to le lam kai ten a el ho uhi anui san uhi mi ta zapi na hundo tu nang ma ki hun be chi to hele kang ta sang ding uhi nang ma ki hundo in ajepen mi dang na hundo hi bangringa to na ki khailia omne ki hundo ve chi gal kap tin zong ama anui sanwa akung ahing pe wa zupong apiwa twa chin again wa jiu kumpi pa na hi le nang ma ki hundo in achi uhi gal kap te na sanin jong gal kap te na khailia hi ama te na san jong pe wa mi te sa pi na hundo ki hundo ve chi
hi chin hi zupong adon sa wi tampen ton dan khat a hiya Calvary mole mol dang danga mi ki khai lia te Roman kumpi te ton dan a hiya Roman kumpi te le Persia te mai mi ana khai lia wi hi singlam te a ai sele sing tunga Persia te le Roman te ton dan a hiya Jerusalem khoge ya mi ki khai lia te hi bang chi bangin omoi chile hi Jerusalem khopi sunga numei pasakhat Juthwa ang toilet wa aki kham thei ve ve a hiya to le tui hup na to cheng do na hi to aki khai lia te adon sa wi atop wi hi chin hi anat nawo agim nawo tom no khat ang nom to ma hi azupongin azupong akham simwa hi sin athu tho wi asi tan pawon hi chin hi gal kap ten to pa Yesu zupong pi adon sa wi the mi jiu de kumpi pa hi chin hi atunga akigiela hi tun verse atop na hita tami giel pa hu ko tami jiu kumpi pa sa giel pa ko he chi le again sama bangin Pontius Pilate tep allo Roman mi kharin governor pan to pa Jesu leng pa hi na aman aphung do hi ama akeng inang pe sam se hi hinan le singpe khara agiela tampa jiu te leng pa hi chin agiela hi hicha Pontius Pilate na agiel hi mi do sin amu hi asim thei hi chi pen hi Jerusalem to kinai gam hi zin mol neu khat hi zin mi do sin amu wa en wi adi di lai siam ten en wa amu wi hi chin hi to pa Jesu leng a hi na mi pi te kampan san jo ang pod o hi nang Messiah na hi le hingkum do in mi dang na hun do a pasin data Chris ngel na hi le hingkumin to le lam kai dang ten leng na hi le hingkumin len ko ten jong ka hing ta sang ding o hi hichin to pa Jesu in asikonin hi bang atangai chi le mi Simona atangai to le to pa Jesu hi the sama bangin gutani ki kala ki khai a hi to le mi kilo ki khai te la khadin hi ama kunga Chris na hi si ama ki hun do in len ko jong ai hunin hi chin to pa Jesu apho hi anui sana hi ain to pa Jesu zelama ki khai pan bang agene aman hi eite pen akibanga God na thu hi bu hi hinan le tampan bang mamona abol si hi to jo chengin to pa Jesu kunga angena Jesu o van gam na tun chengin ke Jesu o nagam jipen van gam chi na hi be ba na tun chengin hingmang ilvot sin achi hi humin to pa Jesu ni chita in ka hing al hi tu ni in ke to paradise itung hom ding hi tami pasien tu hoi tu pa hi mang pa Jesu Christ nangin patoy na tang ta en amen Jesu ki khai lia lai ta in again sama pengin siltampi apiang hi anu hia pen mangai to guta hoi ki khai pan Calvary Moldona kisiana ane hi aki khai pi pa guta pa apho hi pasien ying lo nama pasien thu se lo nama eini pen aki khai lia ding mong hi ibol hiel je in itat hiel je in i tho ding mong hi in tampan
tampa chi pen to pa Yesu ko ya bang mahil na abol lopi hi chin hi to pa Yesu si masang lien minute la second mangza ki samna de i thei si a last moment to pa Yesu si masang lienin to pa Yesu ngai dam na tana guta hoi pan akita na hi Yesu nagaban gam na tun chengen ke ai mangilsin Yesu injong tuni in chita in kagen a hi van gama itung ton di ngai I om khom di ngai khat pan van gam a mista hi to pa Yesu a pho a ho sit mi pi te to pang khom mi pi la alam kai te jong pang khom to pa Yesu a ho si a hi Messiah hun dam pa na hi le nang ma le nang man ki hun hi len ko te gel jo ai hun hi en pasien it na za na bang ma ape thor se a hi chin Calvary Moldona asita hi redemption hun dam na mu lovin asita hi hi chin hi Calvary Moldona to pa Jesu ai te leng pa in a om a hi igen sa ma bangin pilot in aha kita hi tuale aman hi agiela tampa hi jute leng pa hi hichin hi ju mi hi lo nwa zui hi lo khatin Nicodemus jong hi lo pam gam mi khatin Jesu leng pa hi chin hi agiela hi to pa Jesu thu asit line Are you king of the Jews Jew mi te leng na ma chin to pa Jesu adong a hi ama leng ko na huanga Jesu ba gene nang ma ka ma por sa hi chi pen nang ma gen ko ka hi Jew te leng ka hi tami ri nga ang kum ka hi twa je to pa Jesu ki khai lia muna aman sing pe khara agiela hi Latin ham Hebrew ham Greek ham thuma ki hiela hi tampa hi jumi te leng pa hi ulenau te to pa Jesu ileng pa hi ma hi ileng pa in koi jing vai ama eite leng pa hi le ileng pa to pa Jesu in eite tangin gal e sat pi di ngai gal e zo pi di ngai to pa Jesu in ama van gam aleng gam to na e tut ngai ding a hi to le ama hi leng dang to akiba lo na bang e ama in amipi te asipia leng tel a leng tung nung pen a hing su ta hi to pa Jesu Chris ipakai imang pa Jesu Chris ileng pa in thu pha nang peta o hen ki pai